Hey guys, welcome back again to my YouTube channel. So lapu ke apu polo. So patubi bangke keceng si arani lo reception. Ini bangke adon tu arani lo. Tade pini vlog ba ngalan tu bom no. Nah. Guys, so non nili doke lake mantai tu makhe traditional adim lo sidolo ante arjulo nang ko pipi ko sonson mantai pu athe ko pilo pu arjulo na. So hi sister and brother. Yeah. So can you please introduce yourself? My name is Robert Chiring. Okay. From Karbi Anglong. Okay. Balibura, Assam. Okay. Yeah. And I am Nanglu. I'm from Difu. okay. So This is our Mantai cultural hut. hug. Yeah. And we are showing our cultural all many ingredients and all. Yes. This is called sin. Okay. It costs 1600 rupees. 1600 rupees. Yeah. And this is thung. Thung. It costs 1000 rupees. Okay. And this Fas. this is called chong. It is mainly imported from Burma. Okay. Yeah, it is Thai chong. It commonly can be said as umbrella. Umbrella. Thai umbrella. Thai umbrella. Yeah. Wow. And can you please tell me the meaning of Mantai? So people want to know. We are Man people. Okay. We speak Thai language, Thai language. and we are ingredients from Burma. Okay. Yeah, we are migrated from Burma. Burma. Okay. This This is like a vertical flag kind of. Okay. We call it tangkhon in our language. Tangkong. Yeah. Wow. It has designs and that's like different designs in the layers. Yes, yes. That's beautiful. And this is the Buddhist flag that we use. Okay. Buddhist flag. Yeah. Wow. the main traditional sword which we used to call kra. It used to use for the warrior purpose. Okay. Oh wow. It's very sharp, and with one sword it can take 2 or 3 heads. Oh my god.
non ni lido kela ke hai Leonard Be dong nam ke thang nai artist matela ke art abang pu kula long sido lapu hello yo alang lian lo Pardon nili Leonard Be Karbianglong Fine Artists and Craftsmen Association in Pen Penang Ladakh 48 Karbi Festival along ni tum party do no lage art exhibition afaka in Pen si Ladakh nang tum theglong ji paintings ado apen sculpture do asan taxi nili ke Leonard Be asan taxi nili painting Samson Singh ti hello el tum Karbi Anglong district man cheng manglo asan taxi li tum long Samson Singh ti mang thek pik na la so painting ma sini paklang kon lo asan taxi ibang ji belek tola asan taxi la bangke trap 3 puro antis sok puru la bangke am puterang pisi salam lo la bangke rong party rong be tumo nang tumar jinong po Piki pangreng la so parok richo tumu la so tum theng long po la so potsi ni paklang po lo sia revolution ke ban la ta women sa tum kosansi hasura akai hut solo tum akai hut kosansi ala so mane isi ke face mala pen kosansi peace hin ke ban ma lalo rong party rong be mane chidan de pin pen stame alang monsam banang ko kansi hala so dim pen mang jilo ason taxi de bentimu alang le painting ta dolo lage amen mangke mojaru keto alasan taki lagi jugol talukdar la bangke kini longkiri rongpi ada masat deben timung lo la pu mangke serumir timung pi la bangke Samson Singh ti relief sculpture lagi ari pen inghan pen salam si fiber pen salam lo la bangke certain terang lagi la bangke puthot kini alang li hiri lo longkiri rongpi Karbi women lo all women lo la bangke lil tu mangke tlok lo pura tu han soft copy to melong po la pena son taxi sculpture to la han pe tip si puthot fiberglass casting within a second mane hard puri dekti la bang wooden sculpture lo isi wo ahem kosan si la bang isi munit apu bang crop mane theglong ke bang isi bang ke piece isi symbolize la bang ke puthot langyang sarpi lo marmet lo la bang ko na jil ka pu la bang ke ako kini Karbi sarpi siang amohor lo la bang tingkurong phar borsingan se la tum bahini as capture lo la bang ande choro lo na pachini pot kado we panda choro lo la bang so nal tum YouTube puno ayat channel puno lai tha la pen Karbi tum chile cheto tete la bang kel tum ke chetu na po cheto tete il tum ke hegunde lo la si aprang mang na po la pen chetu dunang po kado we tame arong ji chipi dunang po kado chai kukuri cumi pik labuan ni hai ni Hi. बोलो कुछ बोलो Chai pilo with pakora. आपका दुकान के बारे में बताओ Okay. La teron pi chingri akulat long tawang ita. Kado kaweta. दाल पे पीसी लोई La dak bangke an long ponji. La pente kang moyhan. Paok pi. Angke paok ki ul. La hai long ponji. lalo Pente lang op chicken. cumi pik la talo kukuri la cumi pik anyo